Paujede Yumpum Oibamaroi Pau Karab de Taujari. I am the in ice anida cell khaiba Leptribamakhei Framework agreement Loisinba yroi. NSCN-IM the National Highway anida cell khaiba Leptribamakhei Framework agreement Loisinba yroi aina. All India Trade Union Congress AITUC Kimeketi Pangthokkadaba. All India Trade Union Congress Manipur Secretary A Sarchandra Thadorokpas Arolamana I. Manipur की लाइफलाइन ओइरबा नेशनल हाईवे नंबर 37 अमसुंग 39 द इंडिया गवर्नमेंट के इंग तपके वडी सानरिबा NSCN-IM की केडर सिग्ना मियाम की तंगाई फद्रबा पोलम के पुसलकली ट्रक ड्राइवर सिंग दगे नमदुना से लौबद नतन पुरकली पोलम सिंग यंगलक तोंगा तोंगन ब टैक्स लौदुन लाकले बसी कुइरब मतम दगिने आइबसे मणिपुर लेंगा की होम डिपार्टमेंट नतन इंडिया गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी सिन खंगदरबा वाफम ओइरबसु मारी लेनबा अथॉरिटी सिन लो की वांगबद सेल लौरिबा सिंग फातुना चिराक पिनदबा कोनद्रिबसे AITUC Manipur State Committee na condemn tawe. AITUC Manipur National Highways Impal Dimapur amasung Impal Jiripam Lambi anida Highways Protection Force Thamnar State Amadi Center lengak takayar khanda taksinduna laglaba phawbu dengasi phawbu thapa koina pangthokna rabo khona dabadage NSCN-IM the natana singi tongan bala loluk kaya kedar sinsu security ki awoba tanja yenglaga tokai ba tax loba ki thabak sa tharakpane Truck driver atragana handyman sing lalolup sing na fajana thamba asina highway anisida COVID-19 anisuba web ki akiba thaduk na miyam ki tangai fadra polum kya pusilak na pokona riba driver sing tawakan lainana na yroi amarom da center da leriba BJP na lusing balengak asina petrol apsuk diesel thau ki mabal lepna hengala ki badage tangai fadra polum kya ki mamal su atia pang na wanglakli masina miyam ki ponchi da khudong cha da ba kya mayung halle loinana Log yang mada NSCN-IM ki kedar sing ambadi singi atai lalolup kyana truck driver sing dagi goods tax lo bagi missing jam daba state asida gi posi gi mamal nakuin hengal hale COVID-19 ki ani sebu web ki awasai thing asi sing mi tami pun mana chap mana na mayuk nari bani haibsi NSCN-IM ki kedar sina khangsin dri basi pun mana kadem tau pham thoge marmasina India government athuba matam da national highway anida highways protection force thamna ba state asige Sem Minister na Center Gim Ari Lena Authority the Taksin Pamthoge, Loinana, Kumpuraba Nagaki in Tapaki Waroisin program Prime Minister Narendra Modi ke, Mityeng Makada Sam Kiba Framework Agreement Aduki Waroisin Program Pokwanabada, State the Sigi Lifeline or Impal Dimapur Amasung Impal Jiribam Nasan Highway Anisida. NSCN-IM the text low one Nam to the Chel Loba Leptribamakhei, Haiba Framework Agreement Asi Jasinaba, Puraktuna AITUC Manipur demand Tauri. Jasinaba thoktanaba AITUC Manipur demand tauri hana su zero laduna bakatana phangdorakle Kangla da nongpok thong hangtok na biam da khosinhanaba khonari Biren Lagliba sahi asiga October phawbagi manungda Kangla da nongpok thong hangtok na biam da khosinhanaba semsari haina Manipur gi Minister N Biren phangdokre wafam asingasi Minister N Biren Kangla da sariba nongpok thong khengsinbagi khongchat phangdokibane Minister na makatana Hai puya da ibiram ba no pok thong hangdok pahari basi tawrobadi lamdam asida amata oibagi wakalot santi tangdu leitaba amasung khela chakot pa lakani habasi ai koi punamang na thajabane masina maram oiraga historian sing amasung export na singba kaya amaga yamna kupna tanara pa matung senglaba kangla asida no pok thong hangtok na raba phere pasi lawbane hana sel gi khurung cha da balai thawak tap tharami aduba masi tawdaba yate kadai dagi fal auraka loisina ba aiduna PDA ki chairman secretary amasong official sing kumna khandra pamatung planning dage funding pirasi aina tawbadagi senggot bagi thabagasi khumangyang na sangchele Kangla revive toner banok pok thong footfat amasong recreational park na singba asi sahi asiga October da loisina na papandam thamle Lebakasi ki khunai dagi maru oiba lebakasi ki kwaiti ki maru oiba thawdang asi COVID-19 pandemic asi dagi myam ki thawai kan bane Constituency Kudimaki MLA Singh Pradhan Singh Jila Parishad na Chingbagi Mateng Lauraga Magi Constituency da mass vaccination tawbagi thabak paikat pa auragane Nakalamarom da Cheng yenthokpada Minister MLA Singh na wthok oihngabu India government na Manipur miyam ki damak pirakpa navsa amasung PMG ke AY gi Cheng COVID-19 ki ahanba amade anisuba web na laikidaba mili Singh helaklaba matamasida nobagi suraga hingjaba Missing Gidamak Pirak Cheng Sing Matang the MLA Sing Amari Minister Singna Wathok Henbegen Haina Manipur People's Party na Aire MPP gi Vice President S Ibom Sana Fresh the Thatorakpa Cherolamana Hai Minister MLA Sing Karmasari Sing Amari Sing gi Ajan Sing na Miyamge Phangpham Thokpa Cheng Suna Phanganda Bhaibasi Thamoi Sing na Thabak Tawpa Khwatpadagine Cheng Suna Hiendabagi amasung Cheng Phangde Abigi Wakat Assist Minister na Mityeng Chakhanningi Kendra Humpugi MLA Sing na Hakkiba Cheng gi Ajan Sing na
मियाम की फंगफम तोब चेंग केजी सूना येंद्रे हाइबो वकत लाक्तुन स्टेट असेदा वाथोगर बफावदा मिनिस्टर अमरे मिनिस्टर सिंगना मियाम की वकत तासिनदन लेथोलिबा से पार्टी सिना नुंगनांग बफावे कोविड-19 के अवाब कई बाइक लरिंग चेरकसदा 1965 त चाबा फंगतुन मतम अदुगे कांग्रेस लेंगा की मेउक्त चकलाम खongchat थोकिबगुम बीजेपी लेंगा की मतम असिदा anisuba chaklam khongchat thoraktana pase minister Mityeng chngbiyu makha tarakpa atopa pau amadana ganga da asi bhaksang sing tawbagi matangda NSRC da wakanana Supreme Court na khnghnkhre asi basingi right protect taunana amasung covid na soklaba haksang sing potloiman amasung lairon chanbagi charge ka henaloba loina ambulance service ki charge control taunana policy am semnana direction pipi nanaba taksilatuna thakiba plea amma ko na khanabi yakhidre Petitioner की काउंसिल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NSRC दा वकत पगी अयाबा पीरदुना जस्टिस नागेश्वर राव अमसुंग जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच अमन हाइके पुखलगली वाफमसी अरुब प्रॉब्लम नि हाबसी कोनर याय तौगमसुंग लेबक फबदि हाउसिंग लेरिबा फिबमसी याम लुबा प्रॉब्लम हाइबदि ओइद्रे वाफम सिंग असि की मतंग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दा वकलो NSRC दा इशू सिंग असि यंगसेनगने हियरिंग अदुदा petitioner की एडवोकेट ना हाइके गंगा तुरेल द असी भागसांग सिंग तौरकपगी थौदोक सिंग येंगदुना असी बसिंगी राइट सिंग प्रोटेक्ट तौगदबा पॉलिसी अम पुथोकनबगी डायरेक्शन पीबी पामे petitioner की ऑर्गेनाइजेशन ना इशू असि मतंग द हाई कोर्ट द वगत खरबसु हाउसिंग फाबु ऑर्डर अमत थोपेदना लैरी आइना काउंसिल ना आर्गुमेंट तौगे petitioner की काउंसिल के वफम बदु ताबद बेंच असिना आइके वफम सिंग असि मतंग द नखोइना NSRC द सटकदबने कमीशन न पखुम पिरकने नखोइना फोरम के द सटकदौरिबनो हाई कोर्ट ना डायरेक्शन पीखरे NSRC न खुथिंग जिलकप्रा प्रियदु द जावरबे इशू सिंग अदु तराइ लौबा याबा सिंग नते अमसुंग मैटर सि यंगसनबगी चुनबा फोरमदि NSRC नि आदा पान सजना फंगदोके गवर्नमेंट न खुरक होंदना कोविड-19 लांथेकनबदा खुरकतगी लिथबा अहोबा यावरबरा बिष्णुपुर की डिप्टी कमिश्नर पोस्ट पोरपसु कंटेनमेंट जोन लाउथोक्ट्रे स्टाफ अमसु पोस्ट पोरकले मणिपुर गवर्नमेंट न मसिगी लैजरिबा पैन पावर मदि पंपाई पुनम पुथोक्तुना हाउजिक मायकनरिबा कोविड-19 पेंडेमिक की साइटिंग असिबो मापुंग फाना लांथेंगनदुना मणिपुर की मियाम लाइचत असिदि कलहौनबगिदम मथौ ताबा थबक सिंग लखुलगलगसु थोगलोइदबा अमसुंग सरक सेल लोइदबा तंजादा खुरक्तगी लिथबा अहोबदौना मफम मतम चाना लखोटपम थोप थबक सिंग लखोटहौदबा यावरब्रा हाबगी वहांसिंग थोरकले वहांगासी हाउजिक लाइचत असिना सोगनबा मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंग हिमनुंगदा अम ओरिबा बिष्णुपुरदसु लाइनासी की मयुक्त लखोटपम थोप थबक सिंग लखोटपदा मंजिन थारिबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलुसिंग लबा डिप्टी कमिश्नर Bishnupur bosu test tawrubada positive oraklabasu district asida mahakna lairiba circuit house amari imphal ge sanjen thong banakta lairiba officers colony ki transit quarter lairiba mafam sing asida lokotpam thokpa section thorangi manung chana containment zone laothok hodre masina baram oiradon district asige deputy commissioner covid-19 positive hoibage result phanglaba matung asid ini surakpada officer asige atopa staff abasu positive parakle haire pawosin hai deputy commissioner asige test tawnana bagidam mahake sample tha asige kunmanga da laukhibare aduga masigi result na tha asige kuntaruk ki numit jungpa matung da phangkhibare haire barakasida manipur yauna election pangthokkadaba state sing da project sing loisinba minister sing da khnghnkhre ikoi koidana mikal pangthokkadaba state sing manipur uttar pradesh uttarakhand punjab amasung goa da paikatpa development project sing atenba matam da loisinna bagidamak BJP के नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा मरी लेना यूनियन मिनिस्टर सिंह खंगनख्रे BJP के नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा होगिबा थांगसु नमित यूनियन मिनिस्टर सिंह कमिफम पांगथोक्तुना इकुई कुइदना मिखल पांगथोक्कदरबा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब गोवा अमसुंग मणिपुर का मरी लेना करी करम प्रोजेक्ट सिंह पाइखलेबगे हाबिके मतंग खन्ना नैनगे स्टेट सिंह असिदा पांगथोक्लिबा थबक सिंह अथुबा मतमदा लोइसिनबा खंगनबगा लोइनना पाइखलेबा थबक सिंह की प्रोग्रेस करीनो हाबदु खंगलकनाबा हाइके नड्डाना मिखल पांगथोक्कदरबा स्टेट सिंह असिगी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सिंह हुनदुना स्टेट सिंह असिदा पांगथोक्लिबा प्रोजेक्ट सिंह अमसु अतै मखल सिंह प्रोग्राम सिंह करीनो हाबदु मयेक सिंहना यंगसिनबा खंगनखे JP नड्डाना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन पीयूष गोयल श्रीमती ईरानी अमसु किरेन रिजिजुबो हौकिबा थांगजरबिद पार्टी ऑफिस तौनखे उनबदु की मपुंग ओइबा एजेंडा दि मिखल पांगथोक्कदरबा स्टेट मंगा असिदा पाइखलिबा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंह पुथोक्तुना मियाम दा खंगनबा मिनिस्ट्री खुदिमन स्टेट सिंह असिदा पाइखलिबा थबक सिंह मियाम दा खंगनबगी मथक्ता थबक सिंह अदो हौजिक करी फिबम दा लैरबगे हाइबदो ताकपने पार्टी सिगी मेकेडिगी स्टेट सिंह असिदा पांगथोक्लिबा प्रोजेक्ट सिंह सही असिगी मनुंग लोइचननबा खंगनखे लाकदोरिबा अतेनबा मतम असिदा स्टेट सिंह असिदा करी अनुबा प्रोजेक्ट पांगथोक्पा याबगे हाइबदो लौथोकनबा खंगनखे पार्टी सिना मोदी की गवर्नमेंट हौकिबा सही तरेत असिदा करी थबक पांगथोक्खराबगे हाइबदो नाइननबगिदमक पार्टी सिगी लुचिंग बसिंगी मिफमा पांगथोक्ननबसु थौरांग तौरे माखा तरक्प अतोप पाव अमदना
Waroisin-gidmk economic package Louba haibsi Tukatchei IM Naga solution ki saruk oina economic package Louba haibsi NSCN ki oina Tukatchaba amari haina lupa si kesero lamana aire NSCN-IM ki Ministry of Information and Publicity ki sero lamana ai khongchat thaduna apang basiba yagada badu equity natte India government atida apang basiba da mai pakpadi yai adubo NSCN budi khak ngamloi AZ Fizona Iron Panaga Singna Lanpam the Kaidung the Chang Jabatori Adubo Nongbai Barrel Gikudang the Kablok by India Paisa that Naga Kadi Togani Hapsing by Ire Labak Tibadi Naga Political Freedom Gidamak Land Technic Habanaga Political Group Adagi Pibam Asi Ore Are with the contents in Asiki Arway Paukara Asipa Paudam Zariba Maripolocal News YouTube channel and the Facebook page Asinagi Yang Birupuna Papatakasari Sendelasin Adom the Kanarabade Subscribe to be subscribe to be like and share to be so copy gonna promo amukhan na thakasari